Pozdrav svima, u ovom videu ćemo govoriti o najbrojnijoj ribi u našim rekama. Najbrojnija riba u našim rekama je skobalj. Njen latinski naziv je Chondrostoma nasus i on također ima puno nekih domaćih lokalnih naziva. Ja sam dosta puta čuo da njega zovu podust ili šljivar. Kako možemo da prepoznamo ovu ribu? Pa za početak, ako bacimo pogled, vidjet ćemo da ova riba ima duguljasto telo i telo je malo spljošteno. Zatim ova riba ima leđa koja su tamno-zelene boje, a sa druge strane trbuh i bokovi su srebrnasto beli. Zatim možemo uočiti da je leđno peraje sivo, a da su sva ostala peraja narandžasto crvena. Također skobalj je veoma prepoznatljiv i po tome zato što ima gornju vilicu koja mu je izrazito isturena i izduženija u odnosu na donju. I zbog toga mu između ostaloga i jedan od narodnih naziva podust. Ta vilica i taj izgled usana mu je zapravo prilagođen ishrani, odnosno skidanju biljnih naslaga sa kamenja. I na kraju možda jedna i najbitnija stvar, a to je koju veličinu može da dostigne. Dakle, on retko kada može doći do težine od 2 kg. To bi bilo sve u ovom videu. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, a mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!